Дали е точно дека поради некоја ситуација групата, тоест ТХЦФ, била на рап на распаѓање? Еден поинаков подкаст. Добро вечер на сите кои што го следат Број 1 Националното радио во Македонија, канал 77, YouTube. Лайк, subscribe, видејќи вие гледате новиот подкаст заедно со мене, вашиот домакин Миро Кацаров. Не сум на телевизија, на радио сум, но некако телевизијата ми е прва љубов, а радиото и YouTubeот некако веќе се пронаоѓам, нели? И во тие води, но дефинитивно денеска сум многу среќен бидејќи рубриката Вистина или подкастот кој што кажува вистината е единствен во Македонија, сите имаат подкасти, на нашиот подкаст е со детектор на лаги. Имаме детектор кој што или полиграф наравно, кој што ги испитуваме јавните личности, најпопуларните личности од Македонија, од балконот. Денеска или вечера на мојот огромно задоволство ги имам момците кои што се едни од најпопуларните на балконот, момци кои што ги запознав пред многу години во Клик, кај Гоче, кај Комот, на Стапија, момци кои што кога настапуваат растураат. И една единствена, тоест една од многуте, а за мене единствена песна која што ми е хит и ја пуштам на секоја забава, е оваа со Два Бона. Другови. Многу добра песна, брат. ТХЦ во студиото на канал 77. Шта радиш? Зесте, брачо. Поздрав на сите слушаоци и гледаоци. Многу ми е мило што збориш македонски. Зборувам, не е баш најбоља. Зборот, добро, да, ама знаат ти имаш и гени македонски, така? Јас сум, да, доле. Како беше? Од мама ли би имаше гени? Не, од тата. Од тата? Од тата, од прадеда, од прабаба, од... Ми смо ту, оно... Стварно? Да. Колено, ќе ти покажем слику. Бора, ти Ќе покажем слику мог чукун деде горе на како се у лабуништу, како седи. Стварно? Да, ќе да видиш. Кај беше бре лабуниште? Тоа е западна. Доле од Струга десно каде Западна Македонија, така е, Тако е, да, па ту да, има да. ташмаруништа, лабуништа. Ма имам сите и по Битоли и по Скопје, свуда сме. У Битола си бил ли? Био сам давно. Убав град, многу, нели? Леп. Бора, ти? Ја волим да доđem, како се зове често код Стефана таму на село и увек е лепо кад се спустимо доле, онако кад е лето неко или kad smo povratku iz Grčke ili kad smo... Evo, ovaj desno, to mi je pradeda Milan, a ovo mi je čukun deda Elen. Lele, Stefi, stvarno? Dobre. Miloševski Grozdanosti. Pa malo. Pa nema vrska bovka. Viš kakav. I on sedi tako i ja. Nebo pete, brate. On je čukun deda. On je čukun, ti si čukun deda. Ja sam čukun deda. Čekaj, sagaš da kažeš дека уште имаш имање горе у Лабуниšte? Imam ušte Браво, бре. Tako je. Skoro je moj, on mi dođe ujak, kupio kuću gore isto, proširili smo se. Da, jasno. Uglavnom odlaze, ali ovo je prvo da se sad kupilo, da se širim. Браво, бре, човече. Да, бре. Ти се свиѓали сега, не дека ти се свиѓали Македонија? Како некако кога имате настап, кога имате концерт, што ве тоа асоцира? Што е прво на сега сите кажат као добри луѓе сте, има добро Да, граница не треба постои. Да, знам. Знаеш šta, generalno znam da je nezahvalno našo kad dođu tako mi kao gosti pa sad kao hvalimo. Da, ma što te prvo asocira, da. Onako kao naš, ali generalno zbog te Stefanove priče i te povezanosti sa Makedonijom ja totalno drugačije doživljavam Makedoniju. Apropo. Znaš, i onda kao mi kad dođemo ovde, ja se ovde osjećam prvo domaći zbog njega, drugo ono što je moj neki utisak je uvijek bio da je najbolja publika u Makedoniji. Zašto? Zato što je to publika koja prosto voli da peva, igra, da se žurka. Veseljaci, tako je, da se uživa. Da pije. Tako je svuda, to nije samo u Skopju. Prosto nikad nije bilo nekih problema, uvek je nekako sve na mestu, hvala Bogu. I onda nekako, znaš, što kaže kum, nekako i nemam neki osjećaj da sam negde došao, već nekako da sam domaći, razumeš? Klopa je vrhunska, što je meni bitno. Da. Što je meni bitno, gleda se, brat, poznaje se. Klopa je vrh, ljudi su odlični, stekli smo ovde prijatelje s kojima se već, čujemo na dnevnoj bazi kako ste, šta radite, znaš. Tako da stvarno, onako, bez lažne skromnosti i nekog, ajde da kažemo, kako bi se to reklo, brate... Čekaj, brate, вие не ли работевте и за братот?
Jesmo i sa bratom, tako je. Radili smo Da. Jeste. Znači, mnogo raboti Mičić, mnogo raboti me povezuvac u Makedoniji. Dva Bona, Cvele, DJ Goce. Da, Goce, legenda, da, to si moji prijatelji, da. Jeste. Povezani smo sa Pa svim znači, vi ih znate, najubavite luge, mene znate. Najubavite luge, kad tebe znajemo, ne treba niko. Srce moje. Manje više tu smo. Dečki, 16. april, ako ne se lažem. 18. izvini. Tako je. 18. april Arena Janez Sandanski. Tako je, onako što se kaže, bili smo gosti sada na koncertu Dva Bona, imali smo jako lep odziv publike i onda je samim tim neko prirodno došlo da bi bilo okej da i mi pružimo toj publici. Ceo repertoar THCF, s obzirom da smo mi onako jedna ekipa koja je pogodila jedan dosta veliki deo te neke stare hip-hop scene. Tako je. I dosta smo obeležili i ovu neku novu scenu, onda mi prosto ovde moramo i želimo da svima, i to bi voleo da ljudi znaju, evo sad odmah da kažem, kogod želi da dođe na koncert, a pozivamo ih sve, biće i tekako repovane stare stvari. I opekao sam se i trener Kastil, i sve ono što je krasilo THCF od uvek. Jer ipak je ovo koncert, znači nije klub. U klubu ljudi vole se zabave, to je malo novije, a kad je koncert u pitanju, to je ceo THCF repertoar i tu, što se kaže, iz svake epohe naše imamo i hitova i pesama koje ljudi vole i nisu ih dugo čuli i sad je prava prilika da čuju to, da vide kako je bilo nekada i kako mi to kidamo i dalje. Ama ne, baš mi je milo, zato što stvarno imate hitovi. Naprimjer, ako se pušta ona playlista na YouTube, ne li ja je baram Uragan, idam na Uragan sa Dva Bona i se pušta lista i samo ti posle zapiješ, ke počeš i zaboravaš neka lista vas i teče i od hit do hit, luge. I mnogo je dobro što ja fativte toj period na korona. Кога сите бевме дома, кога се шуњавме по кафи, немаше по подрumi, по гајби, тогаш имавте многу добри песни и пред и пост-коронарно имавте одлични хитови. Така да, мене подсекајте, например, на тој период, сериозно, кога имаше карантин. Јесте, па нисмо тада изашao албум Beogradsko najfinije, da je pesma Bor i Roze Zlato. Eto, zanimljiv moment, dakle, Dule Lud je umetnički. Dule Lud, da, Dule Veljanovski. Dule Veljanovski, to je njegov instrumental. On je sad DJ, ali on je njegov je Roze Zlato, ono, na tom albumu su dva njegova instrumentala, jedan broj preko 35 miliona. Jeste i ceh. A jedan broj preko 1.200.000 skoro. 35, mašo. Da, i evo sad nam je poslao još, beat pack. To je odlično. Da vidimo. Imali smo taj sos iz Makedonije za taj album koji je bio, koji se pokazao... Ma vidi, ovdje ima umetnika kako ono, i Cvele isto, brate, Cvetkoski, on, brate, čovjek, kad smo bili kod njega, kad smo snimali Drugovi, on i peva to, brate, naš, bili smo zvon, nemoj da menjaš. On je jedan od najdobrite. Brate, ja to nisam video, ono, u fazonu, kakav maestro, kako, da. Ba da, to je. Pogotovo što je on i malo fokusira na to, da pravi te pop numere, to su, brate, ja sam bio u fazonu. Dobro, sa Darko Dimitrov, ono, ti je top 3 u Makedoniji. Jeste. Dimitrov. Da. I sa Goctom je bilo super, i to je bilo što se, mi smo, ja i Borko, ono, slušali smo Sav, ko klinci, to i, znaš, kao cijel fazon. Da, ali bila nam je želja da uradimo nešto sa Gocetom i to smo u naš CV, što se kaže, upisali. Sad sa muzičke tačke gledišta, znaš, Goci ima jedan totalno, onako, hip-hop pristup. Apsolutno, da, nego nema komercijal. Kod Cveleta je onako muzičarski, znaš, da. Ono, da se postave i trube i kako treba. Da, i su refreni, su... Dobro, ali kod Goceta u studio, kad uđeš u onaj muzej, u ono sve, i ko je sve tu dolazio i ko je sve, to je onako za nas veoma važno bilo da imamo sa njim Се согласувам, браќа мои. Ова е првата етапа, зборувавме за концертов, зборувавме за сите оние песни. Nismo rekli samo za koncert da će biti gosti, to ljudi da ne zaborave i da ne misle da ćemo mi sami da rokamo, bit će tu gostiju. Ne moramo sad sve da otkrivamo. Не, ке чекаме кај мене у вечерното шоу со Миро Кацаров, ке дојдете, кај што ќе отпееме, бидејќи имам бенд во живо, имам све, ќе направиме и тогаш ќе ги најавиме гостите, тоа ќе биде сигурно 20 дена пред концертот, значи на крајот на март ќе договориме гостување кај мене вечер после со Миро Кацаров. Супер, да. Може? А наравно. Бора, сега ќе опуштиме с тебе малце од длабокото, не? Да лажем. Нема да лажеш. Сад ќе све да лажем. Ама домално ќе се открие, ќе биеш... Ќе се открие, нек се открие, све ќе лажем. Имаш многу интересни 15 прашања.
Šta, pitanja, a? Da, povrzani so grupata, povrzani so brato tvoji, povrzani Ajde, so sve. Može? sve lagam, Može? ajde. Da li do Černaža. svega nekoš si bil na detektor na poligraf? Nikad. Da li znaš kako izgleda to? Ne, brate. Da li- Vidio sam ono na kako se zove televizor i na YouTube. Da, na Blicu u To, Srbiji. nisam tamo, ali sam vidio ovako. Da, kaži mi, da li ti je malce ono, strah, neizvesnost, čudno? Ne, samo ako mi se ne svidi pitanje ću da odem odavde. Ću Ma da ne. napustim, evo ovde i Ču da odem, doviđenca. nema takvi, Neću, bre, nema da- idiotski prašanja, boga mi. Ne, pa neću, pa nema šta, Samo pa. neko pitanje kao, šta si radio kao u štipu, kao... U backstage-u. I ti Da. kao, i ti on kao, pa i ti kao izvadiš sliku i kao, evo. Evo šta smo Kao, radili. jesi ovo ti kao? Da, da, Ne, da. kao. Ti kao. Vaš odgovor je Laž. Skoncentrira se, fokusira se. Dobro. Za kratko se pojavilo. Odgovori su samo da i ne, ali tako? Da, i dodeka go analizira. Aha. Detektor tvoje to ili tvoje to odgovor ima 30 sekundi kada što ja ti postavim pod prašanje ti obrazložuješ. Naprimer, prvo to prašanje će bude da li ste vi THCF i ti kažeš da. Da. I tu kao zašto, od kada je to i ti obrazložuješ. Vtoro to nema da bi je toliko lesno, naprimer. Aha. Kažu da ovi što pravi, što žele da izbegnu detektor laži, kažu da misle na lepe stvari, neke ono... Da, ove ribe. zato što, ne, ozbiljno se oseke Mire brit. puls, znaš. Boga mi se oseke Možda buls. smiriš puls. Majke. Hoćeš Gile, ti? ajde, može. Hoćeš ti? Neću, ja sam- Čim znaš, Ja ajde. sam cool, ajde. Su me vezali ovde, a? Vijezan si. Povezan sam. Stefan, dobro večer. Dobroveče. Malce pooficijalni. Izvinite. Kako ste vi? Dobro, može Sovije, mi se sviđa. Sovije. Da. Gospodine, a vi kako ste? Mi smo ono good cup, bad cup, dobar policajac, loš policajac. Koji ki bio dobar, koji ki bio Ja loš? sam kao loš, ja ga kao gledam, mrštim mu se sve vreme. Tako je. Sve vreme mu se kao mrštim. Možda mu šlakneš jednako da ga... Da, ono kao šta nisi znao. Eto, vidiš, tačno ima onaj test, onaj što je radio kad su stavili 20 ljudi, 10 kao robijaši, 10 policajca da glumi, posle 5 dana su, brate, svi poludeli, ovi policajci krenuli da maltretiraju ove, a bukvalno gluma, test. To je to, tako i vas dvojice, evo sad vidite mene kao žrtvu. Stefan, skoncentriraj se. Ajde, Fokusiraj se koncentracija, ajde. Da, fokusiraj se. Kume, znači ti сега, ako vidiš дека je nešto netočno, nije to ако го приметиме на крајот, пошто после ги детектира лагите и вистините, но ти ќе ми кажеш на индука нешто ќе направим. У принцип, фокусирај се, рација да те молам исправи ги, бидејќи дишењето, сега настрана пулсот и боди легничот по тоа се препознава. Да, дами и господа, започнавме ние со рубриката верували или не. Јавните личности ги ставаме на полиграф, нормално ви имате право да знаете вистината и затоа сте на канал 77 subscribe и лайк за повеќе јавни личности ставени на полиграф. Kao, neću cigaru. Првото прашање, дали името на вашата група е THCF? Da. Од каде? Кој беше кум? Pa od 2003. i ranije, ali kao zvanično je 2004. A kako su, ne, 2000... Време сте заедно, бре, човече. Duže. Ne, ja i Kuzi... Говори, од кад Ne, mislim, mi ono što se kaže, znamo se od malena, od kad smo bili klinci, od 5-6 godina, a grupa je 2003. 4. april Malo je 2003. bolje odgovorio. Da, Да. Чекај, 23 години. pa da, Маша. da. Jeste, brate. 4. april, to nam je kako se... I to sada što će da bude u stvari u Jane Sandanski 18. april, to će biti proslava našeg 23. rođendana. Da. Одлично. Второ прашање. Дали е точно дека сте една од најпопуларните групи на Балканот? Da. Нема многу групи. Зборам како групи, има индивидуалци, како Релја, како Раста и така натамо, но групи THCF, кои други постоја, Белградски синдикат се растори, Pa dobro, nastupaju, ali da. Pa u Mi principu... smo u stvari kao taj rap dvojac. Да, Znaš, kao tu je bio VIP pre nas, ne znam, Korona Rimski funkcioniš. Корона, Римски, Джала, Буба. Јало, да, така е, Да. добро, ама... Има Ама и. добро, пак сте
Pazi, evo Crni Cerak, to oni su Podmladak, Dva Bona, znaš, to su... Pričam kao rep dvojac. Kao Rep dvojac, dva Bona. Kaj se ti je 187? Nikada će neće da znati te osnaživa, ti ćeš mene tražiti. 187, njih je trojica. Da, oni se trojica, da. Zanimljivo je, eto to mogu ti otkrijem, DJ Prema iz 187, on je Dobro, dobro. On nam je DJ na koncertu. Ej, bravo, u Skopje. Da. Koliko be popularni, da li pamtiš? Mnogo. Pa isto, koja generacija si? 85. Šesta, jasno. Ma da, bro, oni su bre, što se kaže, prvi komerc, oni igru. Da. Da li je točno дека некогаш сте снимале заедно, не сте зборувале? Da. Izvijem se, da li je... Kad smo snimili s nekim, posle nismo pričali. Da. Jeste, ima, što se kaže, s kim nismo više u dobrim odnosima nakon snimanja. Takozvani bifovi. Da, rap bifovi, ima više nismo u dobrim odnosima sa Škabom, jer, eto, razišli su nam se pogledi na svet i nekako... Ne zjevao nešto? Ili ne? Ne, to je istina. Istina, nismo. Može on još i gore. Da, pa neću, brate, ne, sve o bivšim prijateljima, sve najbolje. Sve je to okej. U smislu, eto, samo smo se, što se kaže, razišli Ti se nasmeja zato. Dobro, a zašto najčesto, na primjer, ima некој несогласување околу песни, околу или едноставно комуникацијата се навршува? Komunikacija loša i kao generalno razilaženje u tom nekom, ajde kažem, to što kaže kum, načinu razmišljanja, kao ono se drži neke svoje priče, mi se držimo svoje priče. To. I na neki ružan način je to sve ispalo, ali dobro, to je sve i za nas ljudi već zna, ima po podcastima, već smo rekli i nećemo, rekli smo ja i kum, stavljamo tačke na sve te rap bifove, prodali su se, nisu se prodali, nema više toga kod nas u podcastima i u intervjuima, mi više o tome ne pričamo. Dobro, Stefi, četvrto prašanje, da li je točno neka postoji nerešena kavga među vas? Ne. Некогаш знаете да се скарат? Kako ne? Mislim, mada u posljednje vreme... Da. I ne. Od kad su došla deca, od kad je alkohol manje i od kad ne idemo tamo često na Timočku krajinu, pošto tamo neka crna magija vlada, nema kako se zove... Agresija vlada. To je normalno. Ja mislim neka su zrevate. Pa mislim da smo shvatili smo da su oni pravi problemi leže u nekim drugim stvarima. Tak, bravo. To isto i u brakot. Ima problemi drugi koji što se suštinski da li Dalinskovo bilo tamo, da li bilo pušteno na decata, crtan film, ono ti vika ne ili ti vikaš ne, to je katastrofa. Ali ispred nas su mnogo veći ciljevi, mnogo veća dela koja želimo da postignemo u životu i onda sve to što bi i ono kao, da kažemo, te dnevne nesuglasice, to je sve normalno, mislim, to se priča, razgovara. A bilo bi bolesno da je sve bajno, da se razumijemo. Tako je. Bilo bi bolesno. Borimo se. Gomila svađa i nekih tih, klin sudara, u stvari su mene svaki put promenile. Suglasao. On je ovanj, ja sam jarac, mada ja ne verujem u horoskop, pa kažu rogonje. Da. Peto prašanje. Da li je točno дека некогаш сте размислувале да ја прекинете со работката? Da. Najčesto je bilo to radi kaprici, radi Samo jednom je bilo, da, mi nismo band koji je kao, sad kao, opraštamo se od toga, pa napravimo koncert, pa kao, dobro nam ide, kao još 2-3 godine. Kao bijelo dugme, da, pa se vrata. Mi samo jednom smo hteli da odustanemo, jer stvarno je došlo kraj nekim našim, što se kaže, shvatanjima toga kako smo mi zamislili da ide i to je bilo 2013. 14. Tako je. I kad smo odustali, kad smo rekli sve, to je bilo u oči onog evropskog prvenstva, košarkaškog evropskog prvenstva, gde smo snimili Igre i pobedi. Aj da. Mi smo kao bili u fazonu, to je to, nećemo više repujemo. Ona se vratila, valjda. I ta pesma se vratila kao bumerang. Da, Božja volja, rekao je ne idete vi nigde i evo 10 godina kasnije. Ako ćeš iskreno, znaš, taj prokleti moment egzistencije i love u tom repu, gde mi smo već tada imali već 3 studijska albuma i ko zna koliko već saradnje, znaš, i kao taj moment kao gde ti daješ sve od sebe i beskompromisno
poklanjaš vreme tom repu i svemu i svi gledaju u tebe kao brate, kad će ovaj čovjek počne nešto da radi, roditelji i to, a tebi sad neki otkucava, već imaš 30, tada imali već 30 godina. Da. I kao već smo bili u fazonu na granici da... Naš, hoćemo porodicu, hoćemo sve, nema, žena, brate. ni dete, ništa, a kako to da ostvariš kad nemaš ni stan i ništa. Da, pritisak. Da, i onda nas je prosto taj moment sa Igre i pobedi vratio na binu, vratio na scenu. I mnogo dobra pesma. I od tada, eto, od tada smo počeli da zarađujemo. Zanimljivo je, na primjer, mi smo tad odustali kao, eto, egzistencija, novac i vratio nas Igre i pobedi, posle i Kanada, ali je tu u stvari bila prekretnica digitalne distribucije. Znaš, do tad stvarno nije bilo novca od digitalne distribucije, nisi imao ni Spotify, imao si YouTube, ali to je bilo nešto sitno i bukvalno tih godina se prelama i kreće digitalna distribucija baš jako da ono donosi pare i od tad, znaš, zajebali bi se... Ali da nas ljudi pogrešno razume, mi nismo nikad rep radili da bi kao ga naplatili. Tako je. Ali prosto, znaš, kao naše godine i kao, znaš, čitav taj moment jednostavno postalo je nerealno. Znaš, kao ti sa 30 godina baviš se nečim, a kao, brate, bukvalno nemaš... Skroz te razlije. Žao mi je, brate, ljudi iz naše generacije koji su jako kvalitetni MC-evi, producenti i sve, koji su bukvalno u tom periodu prestali da se bave i povukli ručnu i kao idemo, znaš, da je ta cijela generacija, mi smo, ne znam ko još iz naše generacije ostao se bavi, brate, muzikom baš ono... Gazda Paja, eto. Eto, Gazda Paja možda i on je isto ono, što se kaže, i sad je tu. Pa eto, tu je i nastao taj clash kao između nas i dosta te velike, te neke kao underground scene i možda i srpske i balkanske, kakve god hoćeš da kažeš, gde kao mi smo tu stvarno nosili krunu jedno vreme, ono, vodeći sa idejama, sa albumima, sa svime, i u jednom trenutku smo svesno se zaokrenuli na komercijalni zvuk sa Cobijem i u tom trenutku smo popili čitav taj moment kao hejta, kao eto to nije više pravi rap, to je sad ovo ono, ali mi smo na kraju znali šta dobijamo time, tako da smo, i bilo bi porazno da nam taj moment nije uspeo, izgledali bi smešno, ali s obzirom da smo napravili nešto od svega toga. I jedno od najvećih, mislim, po meni, hip-hop pobeda u našem je, kako su u našem slučaju, je album Beogradsko najfinije, koji je rap, a koji je ono broj 20 miliona, ja mislim, streamova na kako su... Bravo, momci, bravo. A hip-hop je album, znaš. Idemo na 6. prašanje. Ajmo dalje. Da li je točno дека вашиот имидж е поопасен од вашиот живот? Da, ja sam Stefan, on je Borko, tu nema sad, što se kaže, nisam ja neki MC, FFŠŠ ili on, nego ne pretvaramo se. Mada imali smo. Da li je točno дека парите направиле тензија меѓу вас во групата? Ne, nikad pare nisu, jer ja i Borko tačno znamo ono što se kaže kako raspolažemo s novcem koji dobijamo i pametno ga raspolažemo i ulažemo i tačno se zna šta je čije tu i u to se ne dira. Jer uglavnom, naš kažu ono, prijateljstva puknu kad se uđe u posao. Ja i Borko nemamo taj problem jer ono, znamo vrlo dobro šta je čije i koliko tu šta i sve je stvar dogovora. Nije bitno da li je 50... Da, nije stvar to, stvar je dogovora i stvar je ono prijateljstva da je iznad novca, razumeš? Novac je stigao, možda u nekim mlađim godinama kad stigne novac pa ljudi nisu zreli dovoljno, znaš, kada si mlad sa 20 dobiješ veliki novac, onda prijateljstva puknu jer ti hoćeš ovo, znaš, a kad si zreo i kada i ja i on imamo slične ciljeve, ono, porodične, egzistencijalne i dalje, onda tu nema mnogo, razumeš, ima se dovoljno, ajmo da budemo pametni da napravimo nešto, da... Ko je poekonomičan? Obojica, da. Ljudi moraju da razumeju da se mi znamo od naše 7. 6. godine života. Mi smo u osnovnu školu išli zajedno, cijelo vreme srednje se družimo. Znači mi praktično imamo neki status među sebe kao porodica, kao braća i onda kao da je to jedna kasa iz koje... A ima nešto što ve nervira među vas? Normalno. Ali znaš šta, naš najveći fleks su deca i porodice i to, znači ono što se kaže taj život je naš najveći fleks što smo uspeli, brate, da ga ostvarimo, a negde nije bilo perspektive za nas da ćemo mi to da ikad ostvarimo i budemo i to je iskreno
moj najveći fleksi su deca, kao i njegov, znaš, to mi sad sve što radimo zbog te deci, iako je to možda i pogrešno kao snaći se oni, ali negde mi razmišljamo ono na duže staze, ajmo da živimo lepo ostatak. Da li ima členova групата што мисли дека е лицето на групата? Da, O, on je kako se zove, vođa benda, vođa benda. Mene ne mogu da promaše. Da. Ja sam generalno i kad stanem pored njega, ako stanem malo više ispred njega... Ja se ne vidim. Da. Znaš kako, mene često ni ne vide i traže njemu sliku, ja sam pored njega ne prepoznaju me, znaš. Mislim, meni to u neku ruku odgovara, znaš, ono, a on je ono i glasnogovornik i mnogo jače priča od mene, da, i ono, što se kaže, lepo priča. Ja sam ono, brate. Da. Prepoznaju me. Различни стилови сте, и тој затоа и се држи. Ja više matematiku razbiram. Ma da, ako ćeš iskreno, Stefan je pristupačniji mnogo, znaš, ne zato što sam ja kao neki drndađija, nego zato što prosto kad se završi nastup, znaš, meni treba taj jedan odmor. Znam, brate. Pola sata, a naša ljudi su ono u fazonu odmor, A mene radi to, ajde kad sam tu, daj da vas ispoštujem sve i ono, znaš, jako mi se ne radi, ali kao ajde, puca me neki adrenalin. Девето прашање, дали мислиш дека без ТХЦ би успел соло? Ne. Ako me pitaš vezano za muziku, ne. Da. Ne bi sigurno. Jer ja i Borko se dopunjujemo u svakom smislu, u muzičkom, ono, i u tekstualno i što se kaže, u smislu misaonom, znaš, on kaže nešto, ja ga dopunim, ja kažem nešto, on me dopuni i to onda bude neka celina rečena na različita načina, u suštini je sve isto, ali svakako smatram da je mnogo lakši put u dvojicu nego u jednom, kad je solo. Одлично. Дали е точно дека поради некоја ситуација групата, тоест ТХЦФ, била на рап на распаѓање? Ne, to nikad nije to bilo presudno da ćemo mi da se raspadnemo kao grupa, zašto se mi svađamo i kao nećemo da... Traje koliko te drži svađa, ono, znači, ono... Da. Ako se posvađamo, traje, ono, kao sad besan si nešto do ujutru. Ono, do ujutru, do 10 i onda kao kad se probudiš, kad prođe sve, kao, ja, brate, šta sam, ja... Jeste, a i toga nije bilo puno, možda par puta, a opet je bilo pijenih tih nekih, ono, više ja to doživljam kao neko pražnjenje, ono, iz nemoći da u tom trenutku imamo više, stvorimo više i onda tako, ono, iz dosade se posvađamo i... Govorilo se tu svašta da teške reči padnu, kao nema više grupe. Da, pijana rabota pa ti. Pijana rabota, ali nikad nije ono bilo stvarno. Svašta tu si izađe iz tebe, kao, to je, brate, iskreno. To je sasvim нормално. Čak i zdravo. To. А дали некој си помислил дека ТХЦФ те кочи индивидуално? Ne, čak obrnuto. Napravio me ovo što sam danas, znaš, ne može da me koči, ne znam, znaš, kao, to je... Kad bi to mislio, onda bi baš bio u problemu da radim nešto što, kao, ne volim, a ovo mi je, kao, prva ljubav. Nije druga ljubav. Боро, никош ти нема ништо кажал, например, као куме заустави се, куме кочи, куме не можеш тоа така, имате такви ситуации под прашање? Ima bre, kako nema, znaš, ono, evo napravili smo sad godinu dana, ono malo da odmorimo, kao ajde, kao, znaš, kao sačekaj da napravimo godinu dana, ne možeš, znaš, izbacili smo 3-4 albuma godinu za godinu. Ko je poracionalen, ti ili Boro? Sve zavisi od perioda, znaš, ono, ima kad sam ja luda, on je racionalan, ima kad sam ja, brate, racionalan lud, znaš, to je sve stvar života. Proces. Tako je, znaš. Znači, jeste tako. Vidi ovaj... A ko je potvrdoglav, ti ili Boro? On. Ja sam, lažem, ali ja to manje pokazujem, znaš, kod mene se to ne vidi. Stefan je fleksibilan. Da. Ja sam, recimo, onaj tip koji bi sve da, ono, znaš, da to ako sad, na primjer, se s tobom nešto zameri, ja sam u zonu, s njim više neću da razgovaram. A on je u fazonu ipak ostavi prostora da čeka da vidimo šta čovjek kaže, znaš, ono, ipak da porazgovaramo, razumiješ, tako da, kod njega je mnogo to nekako, on to ume da dočeka, a ja sam ono u fazonu gotovo, kao, ne.
sečem, bam, ćao. Seci u glavu. I onda, ali ja onda poslušam njega, znaš, ja se njemu nekad više puta, ja sam to rekao, ja se tebi divim kako ti možeš tako neke stvari da, onako, doživiš kao, eto, kao. A ko je poemotivan? Pa, obojica. Počeli smo da plačemo. Da, sve zavisi opet od perioda, znaš. Ja sam sad negde na dobrom mestu u životu, pa sam rešio te neke svoje bubice, pa nisam toliko emotivan da zaplačem na reklamu, razumeš, inače, ili na neku scenu. Ja sam emotivan mnogo. Ali bio je period pre možda 2 godine kad sam bio u fazonu, znaš, brate, na najveću glupost mogu da zaplačem, jer u stvari emotivno nisam bio stabilan. A to je sve opet život. Prašanje je za Stefan, a se raboti za Bora. Da li go sakaš, Bora? Sakam gi mnogo, bre, ga sakim, bre. Kako ga ne sakamo mi kumbre, on mi krstio dete, ceo život, mislim, toliko smo prošli zajedno. I što znači da si kažete onaka koliko pije na ravata, brat, sakam te, brat. Volimo se, pa evo sad, na primjer, na Kopaoniku smo se izvolili, brate, baš. Stvarno, nismo dugo sedeli sebi. I cirkali ste, da. Znaš, totalna suprotnost, hvalili smo se, znaš, ja njega, ti si najbolji, znaš, baš je bilo lepo. Majkine, da. Sedeli smo jedno preko drugog i onda on pričao, pa mi rasplako me više puta i onda. A šta ste cirkali, neš dunja, neš? Da, to samo Drakija može, to znam, da. Pa da, ali hoću, znaš, Ili su puštali pesme koje mi volimo. Da. To sve podmaže ta atmosfera. I šta kaže, brat, volim te. Pa da, kao, brate, volim te, kao ti si moj brat. Znači, meni sad malo krenu suze, zato što se generalno, mi smo tada pričali o nekim trenucima u kojima nikad ne pričamo zato što su bili teški. A u stvari, brate, smo mi uvek u teškim trenucima bili jedno za drugo tu. Da. Znači, mi nismo nikad dozvoljavali, brate, jedno drugom da potopi. Delovali hladni, ali je to nekako, mora se iznese, mora se pronese, mora da se, život ide dalje, da. Da li misliš da kad si podao raper od poveketona scenata u Srbiji? Pa jes. Volite kurac, jesu. Pa normalno. Dobro, šajs, ja nikad nisam voleo da se ističe nešto, znači ljudi će ili da prepoznaju šta radimo ili neće. Sad ja da nekom namećem sebe i da idem to, brate, ja sam, to me ne zanima. Znači neka moje pesme i moja dela pričaju o tome, ja volim da sam čovjek iz naroda, da sam čovjek sa sela, da kad prođem ulicom svi su u fazonu, mogu da mi priđu, desi brate, uđem u pekaru, uđem u poštu, ne zanima me slava, nije mi to. Imaš dosta kolega i legitimno je to, koji ne mogu da se kreću ulicom normalno, ne zato što ne znam da li imaju neki strah ili šta god, popularnost veću nego mi, nego prosto, znaš, on i ja imamo taj moment da ti mene možda vidiš na pijaci u Beogradu. Bravo, to. Možda vidiš kako šetam grad. Što si pogolem, to si kako se zove, u Kam, pa tamo me vidiš. Ama to je odlično. Ne zanima me. U tom smislu to ti je to, brate. I kod Joce majstora u kako se zove. Ja sam bili su najgolemite balkanski zvezdi i su najmalite balkanske zvezde. Najmalite balkanske zvezde se pogolemi, ko sedac o mene, i odvrtni su ponašanja prema meni, prema ostanatite, bez razlika da li sam TV voditelj ili biznismen ili običan građanin, od ko golemi zvezde kao Dino Merlin, kao Zdravko Čolić, koga sam sedao, koga sam razgovarao sa njih, koga sme pijele do rani utrenski časovi, ili su Petra Grašović, to si bili najnormalniji, znači bukvalno utre staneš, ideš na pijac, da razgovarat su luge, nema toga kao, na primjer, pa jedan vaš kolega u Dojran kao krije se, uvlaga u kola, ne saka da go slika, rasta, brate, ne prima, beži bre tig na fanovi, mislim, odvrtno mi beše me, ja i Tasko tu kao Tasko od onoga, što je on, znaš, na after, nekim su tebe na after, na jedni devojčinje, oni pla, zašto gi biraš lugeto veke, ako... I to taka nekako mi ostaje jedan vpečatak da sve gde go kažem, to je primer za rasta što mi beše mnogo, malo te čude, znaš, ima luge što se mace mnogo po... Ne mogu da ono što se kaže... Ne sudi me, apsolutno, samo kažu vam primer, jasno, sad, ja ga znam, sam go video, to je primer i mene mi se dopadnao, ja skoro kažem i na nego i sve, ne mi se dopadnalo to, me razbiraš? Jasno. Kao ne može. Svako ima svoj fazon i stil, tako da... Kao ne može da se slikaš su me. Pozade u Dojranu, backstage, devojče. Dobro, da li neko što je koristile pomoć za tekst?
Ne. Kao chat GPT. Така е. Ne, bre. Ne. Pa smo skoro vodili debatu o tom, meni to i postao Da. jezivo, mislim ono, malo i plaši, znaš, onako, Мене ме плаче. zato što ti sad kao, brate, bukvalno možeš, mi se kroz... Sve može da napraviš. Doktorat može spremati na chat GPT. pravi neke pesme. Ima onaj Suno, Ma, znam brate, pa sve. se zezam Sve sad da pravim po kolima, ono, našto DJ-a zajebavamo i tako, da, mislim, glupo. Ono što je još uvijek dobro, što taj chat može da se prepozna, ko ima uvo može da prepozna. Ali, brate, Definitivno, i i tekstovите se zajebancije, prepoznavati, i muzika da se Tako je. prepozna. i zajebancije sam napravio pesmicu za ćerke, znaš. Ono, ubacio nešto ska, ubacio ovo, ono. I to nisam ja, mrzelo me, teo sam da napravim, pošto su nešto dramile, i ja rekao, daj odmah na brzinu nešto napravim. Dam smernice ovom chat GPT-u da mi napiše pesmicu i ubacim u ovo i, brate, ona mi otpeva kao neki, ono, za crtače pesmice. One sad ne znaju šta sam ja uradio. Brate, to ima emociju. Da, znam. Znaš, i onda poslije kažu, znaš, kao veštačka inteligencija neće imati emocije. Evo, ja ti kažem, imaće. Umeće da kroz muziku proizvede emociju, umeće da proizvede emociju kroz videoklipove, umeće, brate, da proizvede emociju kroz pisanje. Možda neće poznavati emociju kao mi, ali, brate, 100% će umeti da izazove emociju kod nas, ljudi. Kinezi su sad izbacili neki moment sa, gde se kao, da li sad pogrešio, da li Tom Cruise se tuče sa Brad Pittom i u nekom futurističkom, ono izgleda kao da je snimljen u najboljem studiju u Hollywoodu i kao ono, svi su se u Hollywoodu upalili kao, brate, kao više neće imati posla. Mislim, znaš, ti sad ono, mi živimo sad u tom jednostavno, u toj eri, pravo da ti kažem, još uvek ne znam kako da se nosim sa tim, korisnik sam chat GPT-a, Isto i ja, ali ja ne ali na nivou, ne znam, Normala. ono, imam neki zdravstveni proces, ono, da li treniram, da li ne, pa onda kao vodim neku analitiku, pa kao, znaš, eto, to je nivo s kojim ja, koji ja održavam sa chat GPT-em, čisto da i ja zbog sutra svog deteta budem pismen, razumiješ? Ja ga koristim, brate, za recenzije, u smislu, ono, kupujem sada, ne znam, karticu neku za studio, kaži mi ova kartica i uporedi mi sa drugim karticama, vidiš šta ima, pa mi ono izbaci. Da ja sad ne idem po Google-u, da tražim neke forume, da tražim nešto, zamenio je Google, ja sve radim preko, na primjer za klopu, isto to mi je, brate. Žena mi za recepti, točno. Za recepte, to mi je... Juče žena mi je ono, kao, včera žena mi praviša neko torta, pa ajde koliko grama šeker, treba da stavi biskvit torta, mnogo ta biskvit torta, biskvit banana šlak, ja pravim mnogo uvo, i kao ona stavaše 150, chat GPT kaže 50 grama. To je mnogo dobro. Za mene ovo gugo. Ali, mnogo je loše. Znaš šta, ja volim da mi lektoriše tekstove, to mi je isto, ono, kad pišem neki e-mail nekome, sad, ja sam od uvijek bio prirodnjak u školi, znači ono, matematika, hemija i to, ono što se kaže srpski jezik i ti društveni, to mi je baš išlo loše, razumeš? Je mene obratno. A ja sam više prirodnjak i onda, i kad pišem ružno, mislim ono, ružno mi je rukopis i sve, znam ja sve to, ali brate, u brzini, ne znam, šaljem EPS-u, ono, Elektroprivredi Srbije, ali mi je podigla račun za nešto, ili MTS-u, ono, što mi je ovoliki račun, napiši im lepo, ja napišem ono, Indijanci bre, što me kradete, ovo, ono, upacim u chat GPT, on kao, dobar dan, imam da vam kažem da želim da uložim žalbu, znaš, a vamo pišem, alo bre, nema više, kradete, tako da, eto to. Posledno prašanje, da li misliš da kaj kaže Vestinata? Da. Dečki, 15 prašanja помина много бърго, иако бевте одлични во своите одговори, имаште мако трпни одговори, исцрпни, но реални. Сега ќе дојде Гиле, ќе ти ги тргне, знам дека е незгодно и дека поти... Ма не, више nije. Да, дека поти рака, ама тија поти мора да ти биде раката како што, нели, забарикадирана. У принцип, бевте многу интересни, несекојдневни, уникатни, бидејќи вие сте први, што сте двајца во студиото, секој се по еден. Еве ти кум бевте одлични, баш се синхронизирано зборувавте и многу интересно мислам ќе биде за гледачи, бидејќи сте популарни, а и сте зборливи по природа, зборлесни. Јесте, волимо. Се гледа дека сте добри момци, симпатични сте, нема некое курчење, некое глумење, така да мислам дека интересно беше, не беше како со другите гости, оно стриктно да бидеме како, нели,
што ни е муабетов, нели, малце посериозно, овој пат Да. беше малце поопуштено, но беше феноменално. За кратко се враќаме, каде што нашата машина ги детектираше одговорите, да видиме Стефан од ТХЦФ каде ја кажа вистината, а каде не. А вие имате право да го знаете тоа. Да, се враќаме нас во студио. Дички, Nije bilo loše, ovaj. не. Bilo mi onako malo ovde nešto me Čekaj, steglo, brate. и на мене ми се приспа, чекам малку Стефан. Pa ne, nećemo se spavam. Веќе неколку години, да ти кажам право, не неколку години, година дена, со Дарко само, не знам која ми беше после, Јелена Карлеуша мислам. Она е окей. После тоа некако прекинав да викам Срби кај мене во емисија, зборам за вечерното шоу, пошто ми е најгледано и со македонци си го правам. Не викав Срби од тоа што не знам со какви каприци ќе ми доаат и комплекси. Aha. Многу ме беше убаво со вас. To, Mnogo je više- Hvala, više, brate da. Miro, eto. Da, vidiš da smo se maksimalno. opustili, nema А šta. енергијата не е иста. A mi smo tu generacija, znamo. Да, Nema и šta. не сакам сега него кој ќе ми дојде и да ми се курчи и не знам што. И многу ми беше убаво со вас и ви стоам на располагање за концертов и ќе ми Хвала. дојдете во шоуто и Хвала. тука сум за секој вид на реклама и за пресконференција кој ви треба водител без пари ќе ви го водам настанот. Hvala, Ja vam brate kažem, Miro. Hvala puno. Озбилно. To ćemo se Hvala. dogovorimo. Да, Kod тоа Gorana ако da idemo. да. Што и да треба, тука сум за вас. Дали ја кажа вистината? Или дали кажа лаг? Ке дознаеме сега. На првото прашање дали името на вашата група ТХЦФ, кажа да. Точен одговор. Truthful. Дојди да видиш горе. Ej, Куме, дојди да видиш како Daj ти da vidim покажа. i ja malo, šta? Tamo neki, brate, ovako ide, Da. gore, dole. Дали е точно дека сте една од најпопуларните групи на Балканот, кажа да, точен одговор. Дали е точно дека некој што снимале заедно, не сте зборувале, кажа да, точен одговор. Дали е точно дека постои нерешена капка помеѓу вас? Не, точен одговор. Дали е точно дека некој што размислувале да прекинете со работката, кажа да, точен одговор. Istina. А дали е точно дека вашиот имидж е поопасен од вашиот джимот, кажа да, тоа е точен одговор. Kao tenzija raste, kao. Дали е точно дека парите направиле тензија меѓу вас во групата? Не, точен одговор. И пак ќе кажеш дека машината не е окей, ете, не. Дојде да видиш дека ништо не лаже. Види no, truthful. Da, da. И тоа он ги држеше, он не беше концентриран, не беше фокусиран, не концентриран. Он вака да ги држеше. Значи имаше шанси да биде точно иако пак точно. Он играше цело време, но гледаш му го осеќа пулсот. опет тачно. Пулсот му го осеќа, не пулсот му го осеќа. Оти оно му тук иде на скин. Dobro. Да, а на него пулсот му покажуваше дали он има срцебиење на прашање дали ова, дали оно, пошто нели гледаш го врза. Da, ovde, ovde. Znači, i pored toga, И поред тоа е точно све. top. Дали има член во групата што мисли дека е лицето на групата? Да. Ова пишува under minute. Као нерешено е, но кажавте дека он, знаеш, Да, да, сака да, да да. био фацата, Јасно, не разбираш. јасно. И гледаш, оно не пронаоѓа резултат, но вика, се согласувам дека може да има. Da, da, da. Eto, zanimljivo. Дали мислиш дека без ТХЦ би успеал соло? Кажа не. Точен одговор. Дали е точно дека поред некоја ситуација групата била на рап на распагање? Кажа не. Точен одговор. Зборевме за финансиска зборевме. to. Дали по некојаш или не, дали некојаш си помислил дека ТХЦФ текоч индивидуално? Не. Точен одговор. Па, undeterminated, дали го сакаш Бори или Стефан, ја не знам кој ќе биде, кажа да, но пак не може да најде ради тоа, но не вика не. Значи да го Да, сакаш, да. тоа се гледа, мислам. Дали мислиш дека си подобар рапер од повеќето на сцената? Да, точен одговор. Го кажу ти реално тоа. Дали некој што користеле помош за текст? Не, точен одговор. To bi bilo baš pogodno. Дали мислиш дека кажа вистината? Да, точно. На сите 15 прашања кажа вистината. Ma edi, bre, eto.
Posle nismo istina i ulica, mislim, znaš, A brate, ne, ti nemaš... kažu da ki biješ Pa realan. da, bre, kao da smo real rappers Da, from ali u street, principu... from gutter. Da, u principu raperite se iskreni, pošto to ovo pišu Pa i jeste, na pa tekst. mora. Oni go peat život od tih pesnika. A te neke stvari da sam koristio pomagala i to, znaš, to je... Ali suštinski je bitno da na ona negativna pitanja na koje ljudi Tako u je. suštini koje izbegavaju, na kojima padaju, mi ih nismo izbegli. Така и ja ne prašav za poroci, ne prašav za Tako, devojke, da. mislim, to Dobro, je da. neke, znaš... Ali nema ni šta da krijem. Ma nema, to je neke Ali- ti vlagam u da. privatnost. Jeste, u privatnost, ako ideš, jeste, to to je. Ne svojstveno, sad treba da budeme drugari, ne drugari. Da. To bi možda neki drugi mediji odmah dočekali i drugačije. To bi možda za neke pare. Ali kad vas u Srbija, da, to bi bio postavili. Ali to je grozno. Znaš ono kad je bilo onaj show, brate, istina ili ne, brate, i onda su ljude tako, znaš, vadili su im zbog para si spreman da prodaš svoju najdublju intimu, ne znam, nema tih para. Dame i gospoda, TKCF 18. april, Jana Sandanski se gledane su najgolemiti hitovi, do toga još like, subscribe na kanal 77, radio broj 1 во Македонија, национално радио ни цела Македонија, само хитови се гледам, јас сум вашиот домакин Миро Кацаров, наредната недела со наши нови гости, јавни личности кои што ќе бидат ставени на детектор за лаги. Нормално, пулсот се забрзува, а вие имате право да ја дознаете вистината.